Meksikanci ih zovu Mesteños ili Mostrenkos, imenima koje označavaju njihovu slobodu i snagu. Amerikanci nazivaju svoje divlje konje Mustanzima. Mustang ima dugu i burnu istoriju, tesno povezanu sa istorijom zapadnog dela Sjedinjenih država, sa kaubojima i indijancima, u kojoj je odigrao značajnu ulogu. Osim toga je veoma lepa životinja. Do nedavno Mustanzi su izumirali. Ovo je priča o njima. Današnji divlji konji na zapadu potiču od različitih pasmina. Prema tvrdnji poznavalaca konja, pravi Mustang je takozvani indijanski poni, tačnije nazvan španski. Male, hitre, inteligentne konje gajili su mavari Severne Afrike i koristili ih za osvajanje Španije u 8. veku. U 16. veku španski poniji, gajeni u Andaluziji i Sevilji, bili su čuveni u starom svetu. Španci su upravo u to vreme bili zaokupljeni osvajanjem novog sveta i konkvistadori su vodili svoje konje sa sobom. Konjima je do te mere odgovarala nova sredina da su posle bekstva od Španaca ili Indijanaca koji su ih krali, neometano nastavljali da žive i razmnožavaju se u prirodi. Španski konji nisu bili prvi konji u Novom svetu. Kao što je poznato, postojbina konja je Severna Amerika. Nekad su živeli i u Severnoj i u Južnoj Americi. Pre više od 10.000 godina, kada su Aljaska i Sibir bili povezani prevlakom, konji su iz Severne Amerike prelazili u Aziju. Nešto kasnije, ljudi su počeli da se sele istim putem, ali u suprotnom smeru. To su bili preci severnoameričkih Indijanaca. Posljedice su bile poražavajuće po konje. Da skratimo istoriju dugu 2000 godina, čovjek ih je lovio i jeo, ostavljajući američki kontinent, kolevku konja, potpuno bez ovih životinja. To je bila zemlja koju su Španci otkrili 8000 godina kasnije. Zemlja čiji su stanovnici zaboravili kako izgleda konj. Iz prvih naselja na jugoistoku španske ponije su ili krali ili su oni sami bežali, sve dok ceo kontinent nije ponovo postao njihova domovina. Neki su držali Indijanci, neki su već postali divlji. Sudbina američkih konja krenula je novim tokom kad su doseljenici naselili zemlju i počeli da je obrađuju. Širenje farmi i podizanje ograda značilo je da Mustanzi mogu opstati samo u malim, raštrkanim grupama. Danas se u nekoliko rezervata za divlje konje nalazi oko 17.000 životinja. Jedan od najboljih sa najčistokrvnijim španskim konjima osnovan je na planini Pryor na granici Wyominga i Montane. Kad su prvi pioniri stigli u ovo neplodno područje obraslo pelenom, tu su zatekli mustange. Svaki pastuv ima harem od 7-8 kobila kojima potpuno nameće svoju volju. Siva njuška pastuva znak je njegovog španskog porekla. Stalno mora biti na oprezu da bi terao ždrebce bez ženki od svojih kobila. Pastuv vodi svoje krdo iz pozadine, terajući kobile ispred sebe, tako da ih uvek ima na oku. U rezervatu na planini Pryor danas živi oko 90 divljih mustanga. Svaka grupa kobila koju predvodi jedan pastuv drži se zajedno i zasebno. Ako se sretnu, sporne stvari obično rešavaju bez borbe, jer pastuvi znaju jedan drugom narav. Tokom prve godine života ždrebat ostaje s krdom.
Kobile se ždrebe maja ili juna meseca, kad hrane ima u izobilju, mada često nema dovoljno vode. U to doba godine konji vode miran, društveni život. Nedostatak vode ozbiljno utiče na konje, posebno na ždrebad. Četvrtina njih ugine tokom prve godine života, od čega polovina ne uspe da preživi prvi mesec. Za one koji ostanu u životu, zima za divno čudo ne predstavlja veliku opasnost. Izgleda da strašne mećave i mraz nemaju mnogo uticaja na izdržljive ponije. Gusta zimska dlaka štiti ih od studeni, a kopitama razgrću sneg da bi došli do rastinja. Uz hranu, tokom zime imaju i dovoljno vode u obliku snega. Zahvaljujući svoje sposobnosti da prežive i u najtežim klimatskim uslovima, mustanzi su postali omiljeni konji kauboja i indijanaca. Nisu sve životinje na planini Pryor otporne kao mustanzi. Američke pronghorn antilope stradaju zimi jer ne podnose veliku hladnoću. Za njih je zima najteža u drugoj polovini kad ženke nose mlade. Ledene snežne mećave u to doba godine mogu imati kobne posljedice po antilope sledećeg proleća. Snežne padavine u aprilu i maju nisu nikakva retkost. Kobile mogu da se ždrebe i ranije, ali ždrebad rođene u snegu imaju veoma malo izgleda da prežive. Tri četvrtine četvorogodišnjih ili starijih kobila ždrebi se u proleće. One koje se pare i ždrebe ranije učestvuju u podizanju druge ždrebadi u čoporu, mada će same ostati bez potomstva. Kad sneg počne da kopni na prolećnom suncu, kvalitet hrane se poboljšava jer se u travi i pelenu pojavljuju novi izdanci. Tada se rađa i najveći broj ždrebadi. To je doba kad mustanzi mogu da krenu u više predele planine. Dolaskom ždrebadi, čobori se povećavaju. Ždrebadi iz prethodne godine sad već jednogoci još trče sa svojim roditeljima. Dok su mladi, pastuh će ih podnositi barem izvesno vreme. Njegove kobile sa njihovim potomstvom predstavljaju glavnu brigu pastuva. Pošto je broj oždrebljenih mužjaka i ženki približno isti, a pastuvi imaju najmanje po pola tuceta kobila, to znači da na svakog takvog pastuva dolazi po 5 zavidljivih uljeza. Među njima se naravno može naći i njegova krv. Kao nestašni jednogoci ne predstavljaju nikakvu opasnost za oca. Međutim, kad odrastu, mora ih oterati iz čopora. Ponekad prođu i dani pre nego što odlutaju u divljinu. Ne treba biti u njihovoj koži da bi se razumelo neprijateljsko držanje pastuva. Konji su izuzetno društvene životinje, tako da mladi mužjaci nerado napuštaju čopor u kom su odrasli. Na kraju se pastuvu pridružuju i kobile da bi pokazale da su gospodareve namere ozbiljne. Mladi momak konačno odlazi. Možda će naći jednog ili dvojicu neženja kao što je on, sa kojima će provesti vreme dok ne postane dovoljno star i jak da okupi sopstveni harem. U ovom trenutku usamljenost nije nikakav problem za njega.
Rezervat divljih konja na planini Pryor ograđen je takozvanim električnim pastirima da životinje ne bi odlutale. To je možda dobro kao mera bezbednosti, ali tokom sušnog leta, kad bi mustanzi normalno krenuli u potragu za vodom, to može da bude problem. Mada rastinja ima u izobilju, količina vode ograničava broj konja koji se može držati u rezervatu. Naučnici procenjuju da je 150 njihov maksimalan broj. Duga, hladna zima 1978. godine smanjila je njihov broj na manje od 80, ali se on sad već povećava. Jedino pouzdano pojilo, čak i usred leta, jeste poplavljena jama napuštenog rudnika srebra. Tu gore, na visini od 2500 metara, spoljna temperatura je 35 stepeni Celzijusa, ali je voda u rudniku prekrivena tankom ledenom skramom. Svaka grupa ima svoje stanište iz kog isteruju uljeze. Međutim, rudnik je neutralno područje jer je voda potrebna svima. Sve je dobro dok se dva čopora ne sretnu na pojilu. U ovom trenutku, dok broj mustanga raste do predviđenog maksimuma, to jest do punog kapaciteta, rezervat na planini Pryor predstavlja relativno ugodno mesto za život konja. Zaštićeni ogradama i pod nadzorom biologa iz Biroa za zaštitu, mustanzi su tu bezbedni. Kao i obično, kobile idu ispred opreznog pastuva koji motri iz pozadine, spreman da kazni i najmanje udaljavanje. U Wyomingu, u području poznatom kao Crvena pustinja, konji imaju drugačije, mnogo ozbiljnije probleme. Ovo je vrelo 4. jul. Bušotina je bila predviđena za naftu, ali umjesto nje potekla je voda. Vlasnici zemlje odlučili su da je koriste kao pojilo za stoku, ali je ubrzo privukla veliki broj konja. U proleće daje 6500 litara vode dnevno, koju treba da podeli do 200 konja. Tokom leta, čopori koji je koriste moraju da se bore da bi prišli vodi koje nema mnogo. Oni se razlikuju od manjih čopora u planini Pryor po tome što imaju više od jednog pastuva i do 20 kobila. Pošto praktično iscrpljuju vrelo, mustanzi nepovoljno utiču na stoku i antilope. Samo fazanorepi i tetrebi ne obraćaju pažnju na njih. Za razliku od planine Pryor, ovdje ima više konja nego što bi trebalo da bude. Crvena pustinja je stočarski kraj, ali i lovno područje. Lovci tu dolaze u lov na antilope. Zato predstavljaju problem. Veliki broj konja na ovom vrelu podstakao je beskrajne rasprave između rančera, lovaca, Biroa za zaštitu i ljubitelja konja. Svi se slažu u jednom. Populacija je suviše velika za njihovo dobro. Na vrelu može doći do žestokih obračuna. Očigledno je da se mora naći neko rešenje, inače će rančeri uzeti zakon u svoje ruke. Jedan od razumnih i izvodljivih predloga bio je sterilizacija konja pomoću lekova koji se ubrizgavaju pištoljima. Međutim, to se pokazalo nepraktičnim jer u Crvenoj pustinji, gde u čoporu ima više pastuva, nije uvek moguće uočiti one koji se pare.
Kad biste ih sve sterilisali, broj mustanga bi se brzo sveo na nulu. Stoka retko uspeva da stigne do vode, a antilope nikada. Jednostavno, ima suviše mnogo konja. Čopori u crvenoj pustinji imaju veći procenat kasnije pridodatih životinja od onih u planini Prajor. Mnogi primjerci oko vrela 4. jul potiču od konja sa farmi ili iz konjice i nemaju špansko poreklo. To ne znači da su manje divlji. Međutim, u očima nekih odgovornih ljudi to umanjuje njihovu vrednost jer nisu čistokrvni mustanzi. Kad na vrelo stigne više krda ili moraju da čekaju svoj red ili se bore za pravo da utole žeđ. Kao na planini Prajor, konji znaju jedni druge. Neki pastuvi i njihova krda imaju prednost čak i ako su stigli kasnije. U takvoj gužvi manja koškanja su neizbežna. Dok se krda tiskaju oko vrela, pastuvi moraju da drže svoje kobile na okupu. Ponekad se u opštoj pometnji ždreba da izgube, što po pravilu znači smrt. Današnji metod kontrole broja konja sastoji se od okupljanja i izdvajanja određenih životinja iz čopora. To se radi 2 puta godišnje. Prvi deo izvodi se pomoću helikoptera. Teraju ih kroz klance i niz padine sve dok ne dođu na dohvat jahača od kojih neki jašu mustange, ponije koji mogu da se nose sa divljim konjima. Jahači i helikopter usmeravaju divlje mustange prema koralima. Okupljanje je deo programa koji se zove Pribavite sebi konja. Pažljivo odabrani kandidati mogu da odvedu mustange svojim kućama, da ih ukrote kao radnu snagu ili jahaće konje za rekreaciju. Kad ih sateraju u korale, mustange odvajaju prema starosti i polu sa njihove buduće vlasnike. Svi moraju proći veterinarski pregled. Oni kojima je to potrebno dobijaju lekove, a zatim ih puštaju na slobodu ili šalju u nove domove. Zahvaljujući aktivnom životu i zdravoj, mada ne i obilnoj hrani, većina mustanga je u prilično dobrom stanju. Posebno interesovanje vlada za mlađe životinje, jer roditelji žele ponije za svoju decu. Ne tako davno, razlog za okupljanje mustanga nije bio ni veterinarski pregled, ni odvođenje na farme.
Doduše, neki su bili obučavani za gonjenje stoke ili korišćeni za rodeo, ali je najveći broj bio prerađivan u hranu za pse i mačke. 1971. godine, posle duge kampanje u kojoj su mahom učestvovala deca i mlađi ljudi, američki divlji konj je zvanično proglašen za nacionalno nasleđe i estetsko uživanje i stavljen pod potpunu zaštitu zakona. Okupljeni konji ne shvataju da je njihova sudbina izmenjena. Za njih vozilo još predstavlja nimalo privlačnu klopku. Preostalih 17.000 divljih konja u Sjedinjenim državama raštrkani su u zapadnom delu zemlje u 35 čopora. Veličina čopora se kreće od 2500 u crvenoj pustinji do 10 ili 12 konja na drugim mestima. Za čoveka sa zapada, konj je njegova prošlost i njegova sadašnjost. Bilo da je reč o današnjim ponijima za gonjenje stoke ili o nekadašnjim indijanskim konjima za ratovanje ili lov na bizone. Mustanzi, koje su nekad davno doveli Španci, ubrajaju se među najbolje konje koje su kauboji ikad jahali. Kad se govori o brzini, okretnosti, izdržljivosti i inteligenciji, Mustang zaista nema premca. Većina savremenih rančera koristi džipove i motore, ali će poni stići i tamo gde su mašine nemoćne. Uostalom, ko je još čuo za motor koji dolazi na zvižduk svog gospodara? Konj je već dugo vezan za čoveka koji ga je gajio da bi ga koristio, tako da konji u divljini na prvi pogled predstavljaju iznenađenje. Ovi zatočeni poniji se u izvesnom smislu vraćaju svom prvobitnom nasleđu kao čovekova radna snaga. Vlasti su sve učinile da odu u dobra domaćinstva, ali kad bolje razmislite, oni odlaze da bi drugi i dalje mogli da žive u divljini, kao jedno od znamenja američkog zapada.